Salubonani bathandekayo endaweni zonke lapha elikhona. Sithanda bana sibonge inkosi esigcinileyo esithungameleyo. Sibonga inkosi ngempilo esipha wona sikhathi zonke lanxa siphakathi kwalolu hlupho lwe-COVID-19. Siyayibonga inkosi ngoba sazi ukuthi ikhona isigcinile iza kuhlala ilathi. Okwaleli thuba ngesikhathi senkonzo esingena kiyo kuqakathekile ukuba sibale ilizwi likaThixo. Siza kukhangela sonke ilizwi likaThixo encwadini kaMahubo 19 ivesi 1 kusiya ku-11. Kukanti-ke siza kugxila ngokugcweleyo kuvesi 11. Ngiza kubala amavesi ethu wonke sibe sesiqhubekela phambili ngenkonzo yethu. Ngibala lapha iBhayibhili lesindebele ithi yona from verse 1. Babusisiwe abaqotho endleleni abahamba emlayweni wenkosi. Babusisiwe abagcina izifakazo zayo abayidinga ngenhliziyo yonke. Njalo kabenzi okubi bahamba endleleni zayo. Wena usulayile ukugcina ngokukhuthala imithetho yakho. Kungathi izindlela zami zingaqondiswa ukugcina izimiso zakho. Khona ngingayikuyangeka lapho nginanzelela yonke imithetho yakho. Ngiza kukudumisa ngobuqotho benhliziyo. Sengifunde izahlulelo zokulunga kwakho. Ngiza kugcina izimiso zakho. Ungangichiyi ngokupheleleyo. Ijaha lingayihlanza ngani indlela yalo ngokuqaphela njengokwezwi lakho. Verse 10. Ngikudingile ngenhliziyo yami yonke. Ungangiphambuli emthethweni yakho. Ivesi esawugxila kiyo yesibala manje verse 11. Ithi yona ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoni. Lamhlanje ngalesi sikhathi senkonzo sigxila kuona lama verse incwadi kaMahubo 19 verse 1 kusiyafika ku-11 seseyama kakhulu uverse 11. Ngiyayiphinda ithi yona ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoni. Isihloko sethu salinkonzo sithi sona ilizwi lakho. Ilizwi lakho. Ngiloyisa ukuba sonke sihambe ndawonye kuyona le inkonzo lapha esikhangela khona ilizwi likaJehova. Isifundo sethu ke siza kusifaka ngezigaba ezichiyeneyo. Ngiloyisa ukuba ke sikhangele ukuthi vele yona linkonzo iqonde bani. Kulula ukuba umuntu nxa elayelele inkonzo azikhiphe sengazathi inkonzo kumbe isifundo kasiqondanga yena. Vumani ngikwenze kube sobala ukuba lesi sifundo siqonde wena, siqonde umuntu wonke obizwa ngokuba ngumKristu. Sibuye siqonde bonke abantu onhlizweni zabo abaloyisa ukubana ngolunye usuku labo babe ngamaKristu. Kukanti-ke ngitsho lalabo abangakucabangi ukuba ngamaKristu labo bagoqelwe siyabadinga lesi sifundo. Okuza kuba indikimba yendaba esakukhangela kwaba inhliziyo yesifundo. Siza kukhangela lokho okwenza isiKristu somuntu sigxile, siqine, sivuthwe kumbe siphelele. Ngaleso sizatho ke ngiyakunxusa lapho khona. Nginxusa ubani lobani endaweni zonke kasingene kulinkonzo ngomthandazo ezingqondweni. Nxa sikhangela ivesi yethu verse 11 kuMahubo 19 ithi yona ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoni. Ngiloyisa ukuba ke sikhangele kwakuqala kwakho konke
amabala amabili ekuqaliseni kwana le verse. Umhlabeleli uthi yena ilizwi lakho. Ngamanye amazwi enlo isibana sikuzwisise kube sobala kithi. Ikakhulu okuqukethwe ngala mabala amabili athona ilizwi lakho. Okokuqala ukuba sobala kuyona le verse. Okuba sobala kona lawo mabala kuyikuba kulelizwi likaThixo emhlabeni esiphila kiwo, endaweni zonke esiphila khona, endaweni zonke esihamba khona, esilalela khona manengi amazwi akhulumayo. Kodwa ke yona li verse ikhuluma nge-specific word. Ikhuluma ngelizwi elikhethekile. Umhlabeleli nxa esithi yena ilizwi lakho wenza kube specific, wenza kucace, wenza kube sobala. Udonsa ingqondo zethu ezidonsa ezisa kuleli lizwi. Uthi yena ilizwi lakho. Nxa uhamba lami usiya encwadini kaLuka isahluko ngesesine ivesi lengeleka 4 kuhle siyibale ukwenzela ukuba sihambe sonke. NguJesu okhulumayo kulesi sahluko. Luke chapter 4. Luka isahluko ngesesine ivesi ngeleka 4. Ithona iBhayibheli uJesu wasephendula wathi kulotshiwe ukuthi umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi likaNkulunkulu. Yilo ilizwi umhlabeleli athi yena ilizwi lakho. uJesu ukhuluma ngelizwi elifananayo. Uthi yena umuntu yeba ngaphila ngesinkwa. Umuntu yeba ngaphila ngokudla kwejwayelekileyo esikudlayo ukuqinisa imizimba okwakha imizimba. uJesu uthi yena ungaphila ngakho kodwa loba sekutheni ungeke waphila ngesinkwa kuphela, uyalidinga ilizwi likaThixo. Umhlabeleli nxa esithi yena ilizwi lakho, indlela akhuluma ngayo, indlela aveza ngayo, uyaveza umhlabeleli nxa ekhuluma ukuba uyalizwisisa ilizwi likaThixo lokuqakatheka kwalo. Sisezindlini, kumele sihlale ezindlini okwazona izinsuku ezibaliweyo. Siyakwazi ukuthi sivunyelwe, siyavunyelwa bana sihambe siyethenga, sidinga ama-basic commodities, sidinge lokho okuqakathekile ezimpilweni zethu. Kasazini ukuthi phezu kwezinto zonke sizidingayo likhona ilizwi likaThixo. Nxa sidinga impuphu, nxa sidinga isinkwa, nxa sidinga amafutha, nxa sidinga iloba yini esibona sidinga empilweni, kasazini siyalidinga ilizwi likaThixo. Nxa uzakwenza i-priority list yezinto eziqakathekileyo ozidingayo wena lemuli yakho, yazi ukuthi kulisti yakho uyadinga ukubhala ilizwi likaThixo. Njengemuli lichitha lelo ithuba lingekhaya lisendlini insuku zonke, chithani ingxenye kumbe elinye kumbe amanye amathuba libala ilizwi likaThixo, ngoba ilizwi likaThixo ledlula izinto eziningi eziqakathekileyo ezimpilweni. Uthi yena umhlabeleli, uthi ilizwi lakho. Nxa esithi ilizwi lakho umhlabeleli, utshengisa ukuthi uyazwisisa ukuthi ilizwi leli lilomnikazi. Ngamanye amazwi ukhona ongemva kwelizwi, ukhona onguye okhulumayo. Ilizwi kalibuyi lilodwa nje, ilizwi lilalo ongumnikazi welizwi. Umhlabeleli nxa esithi yena ilizwi lakho, ekukhulumeni kwakhe lasekuzweni kwakhe nxa ulalele indlela akhuluma ngayo, utshengisa ukuthi kakuthandabuzi ukuthi ukhona umnikazi welizwi. Njalo uyakuzwisisa umhlabeleli ukuthi umnikazi welizwi nguThixo. uThixo nguye umnikazi welizwi okuyilo okumele njengabantwana bakaThixo siphile ngalo kuzona lezi insuku, kuzona lesi sikhathi esiphila kiso. Umhlabeleli kaDawudi kathandabuzi ubukhona bukaThixo.
Nxa ekhuluma ukhuluma sengazathi ukhangelana loThixo, uthi yena ilizwi lakho. Sengazathi ukhangelana loThixo ubuso ngobuso, kutshengisa ukuthi engqondweni yakhe, kutshengisa ukuthi yena ngokwakhe uyakukholwa, uyakuzwisisa ukuthi uThixo ukhona njalo ngumnikazi welizwi. Okumele sikuse njengabantwana bakaThixo bathandekayo. Nxa isithi yena umhlabeleli, ilizwi lakho kulomhlabeleli, kuloThixo umnikazi welizwi, kulelizwi. Thina nxa sesibala ilizwi, okungasekhoyo kumbe ngithi mina okuseceleni, Thixo ulokho nguThixo ofananayo, ilizwi lokho lilizwi elifananayo. Sokulawe osubala ilizwi likaThixo. Ngamanye amazwi nxa sibala ilizwi likaThixo kumele sikuzwisise ukuthi ilizwi likaThixo laya kumhlabeleli, ilizwi likaThixo wayelizwisisa umhlabeleli, lathi kasilizwisise ilizwi likaThixo simuzwe uThixo ekhuluma lathi. Ungezwa uThixo ekhuluma lomhlabeleli, zwana uThixo ekhuluma lawe, ngoba ilizwi likaThixo okumele silizwe, okumele silalele ngelikaThixo livela kuye. UThixo kaguquki, ulokho nguThixo ofananayo. uMalakayi 3 verse 6 uyakuveza khona lokho. Lo Mahubo 2 iverse ngu27 kuyachasisa ukuthi ilizwi likaThixo loThixo, uThixo kaguquki, ulokho nguThixo wayizolo, unguThixo lamhlanje, unguThixo kusasa, kaguquki uThixo. Lelizwi lakhe uIsaya 40 verse 8 uthi yena kungabuna isihlahla ziyabuna, utshani buyabuna, kuyedlula konke, kodwa ilizwi likaThixo kalisoze ledlula. uThixo lelizwi lakhe uhlezi kukhona, uzahlala ekhona uThixo. Kudinga wena ukuthi ulibambe ilizwi likaThixo, ulizwisise, ulamkele, uphile ngalo ilizwi likaThixo. Esikudinga abathandekayo, nxa sisizwa umhlabeleli sithi yena ilizwi lakho, kudinga ukuthi sibe lengqondo enjengamhlabeleli. Uthi lanxa ekhuluma, lanxa engabona uThixo manqamu, abekwazi ukubana usebukhoneni bukaThixo izikhathi zonke. Kasikuzwisiseni lanxa sezindlini, lanxa singaphi lapho esikhona, emini, ekuseni ngitsho lasebusuku, asazini ukubana sisebukhoneni bukaThixo. uThixo esibukhoneni bakhe nguThixo nje. uJeremiah 29 verse 11 uthi yena, ngiyawazi amacebo ami ngawe. Ngamanye amazwi uThixo simkhonzayo kuJeremiah 29 verse 11 nguThixo osifisela okuhle, nguThixo osithandayo, nguThixo olakho akucabangayo ngathi njalo okuhle. uThixo uyatsho njalo kuIsaiah 49 uthi yena lanxa umama engakhohlwa umntana omunyayo, lanxa abazali bengakhohlwa abantwana, uThixo kazi kusikhohlwa lanxa kutheni. Sikhonza uThixo njalo. Nguye uThixo lo ongemva kwelizwi, nguye uThixo umhlabela lathi yena ilizwi lakho. Siyalidinga ilizwi likaThixo izikhathi zonke. Elizwini likaThixo bathandekayo, intando kaThixo yenziwe yabasobala. Intando kaThixo isobala elizwini lakhe. Nxa ufuna ukwazi intando kaThixo, nxa ngifuna ukwazi intando kaThixo ngokugcweleyo, kakudingi kuthi ngebantwini, kodwa kudinga ukuthi ngiye kuThixo ngokwakhe through ilizwi lakhe ngokulibala. Elizwini likaThixo thina njengabantu siyathola ukuzwisisa, siyathola ukuzazi ukubana singobani, siyathola ukwazi ukuthi sivela ngaphi, siya ngaphi, siyathola ukwazi ngathi sikuthola konke lokhu elizwini likaThixo. Elizwini likaThixo njalo siyakuthola ukwazi ukuba siphila emhlabeni ngesikhathi esinzima. Siyakuthola ukwazi ukuthi emhlabeni esiphila kiwo ubunzima bonke esihlangana labo bukhona ngoba siphakathi kwempi. uSamuel 12 iverse 7 sehla usiya ku12 iyakuveza ubana siphila emhlabeni siphakathi kwempi. Kasedlule nini? Uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami. Ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami. Kulezinto ezintathu ezichazwayo kuyona livesi, ikakhulukazi nxa sesifika kulesi sigaba senkulumo yethu. Kulezinto ezintathu. Okokuqala,
Umhlabeleli uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile. Kulento umhlabeleli ayenzileyo. Wenzeni umhlabeleli? Uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami. Likhona ilizwi likaThixo, kodwa umhlabeleli wenze imizamo wathatha ilizwi likaThixo walifihla enhlizweni yakhe. Into oqala yenzakeleyo. Nxa ukhangela ukufihla ngokwejwayelekileyo, nxa umuntu efihla ngokwejwayelekileyo, nxa kuthi into ifihliwe yinto ebisusiwe emehlweni abantu, yafakwe kusithekeni lapha ongelalutho khona. Kungabe umhlabeleli utsho lokhu yini? Siza kufica phambili. Umhlabeleli uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile. Okokuqala umhlabeleli ufihlile ilizwi. Okwesibili ulifihle enhlizweni. Umhlabeleli ufihle ilizwi likaThixo kalifihlanga kuphela, kodwa ulifihle endaweni ethile. Ulifihle enhlizweni. Inhliziyo siyayazi isikhathi eziningi. Kunengi abantu abakufihla ezinhlizweni. Kunengi abantu abakufihla ezinhlizweni zabo. Abanye bafihla imfihlo. Umuntu ozaye kufa elokho efihle imfihlo enhlizweni yakhe. So okokuqala sithe thina umhlabeleli uthe ilizwi lakho ngilifihlile. Okwesibili wathi ngilifihle enhlizweni. Ulifihle enhlizweni. Nxa sinanzelela kulokufihla ilizwi, lifihlwa enhlizweni, lifihlwa ngumhlabeleli. Okumele sikuzwisise kunkulumo yonale, kumbe kuvesi yonale, uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile. Umhlabeleli wenze imizamo wafihla ilizwi likaThixo enhlizweni yakhe. Umhlabeleli ngokwakhe akula omnye umuntu othethe ilizwi likaThixo walisusa eBhayibhelini walifihla enhlizweni kamhlabeleli. Umhlabeleli ngokwakhe nguye wenze imizamo wafihla ilizwi likaThixo. Ake sikhangele kafitshane indlela yokufihla ilizwi likaThixo. Ngamafitshane ngomzuzu owodwa kusiya kwembili. Ukufihla ilizwi likaThixo lifihlwa njani? Uhlupho esilalo nantu singakhangeli vele ngokufihla ilizwi likaThixo. Abantu abanengi phakathi komhlaba esiphila kiwo, abantu abanengi ezigabeni esiphila kizo, kulula kibo ukuthi bahlale bengalibalanga ilizwi likaThixo. Kulula ukuthi baphile ilizwi likaThixo bengalibali. Kulula ukuthi bavuke ekuseni batshone balale bavuke iviki ephela ilizwi likaThixo lingakabalwa, bengalibali ilizwi. Khona lokho nje kwenza nxa sikhangela indlela ukubala ilizwi likaThixo kube nzima kwabanye ukuzwisisa ukuqakatheka kwakhona. Ilizwi likaThixo bathandekayo sesitshilo ngaphambilini lisitshela ngempikazi esiphakathi kwayo. Impikazi yaqalisa ezulwini, impi ephakathi kweJesu lendlozi zakhe losahla lendlozi zakhe. Impi lathi sesiphakathi kwayo, ngoba njengabakhonzi bakaThixo, njengabantu abakhonza uThixo, siphakathi kwempi siyakuzwisisa khona lokho ukuthi impi le iqhubekela phambili. Ilizwi likaThixo liyakhuluma ngayo nale impi. Likhuluma ngalimpi ilizwi likaThixo. USathane uyakwazi ukuthi abantwana bakaThixo nxa bangaqhubekela phambili babala ilizwi likaThixo bangagcina sebesazi ngcono, bagcina sebekhetha ukukhetha okuhle, bagcina sebephila bafune ukuphilela uThixo. Ngaleso sizathu wenza ukubala ilizwi likaThixo kube yinto enzima. USathane uyakuzonda ukubona abantu bebala ilizwi likaThixo. Ngaleso sizathu uyavala, uyavitsha ukuthi abantwana bakaThixo bangabali ilizwi likaThixo. Elizwini likaThixo bathandekayo, kulapha esithola khona ukubana singobani. Abantu abanengi siyafuna ukuzazi ukuthi singobani. Siyafuna ukwazi ukuthi sizalwa ngaphi, sivela ngaphi, siya ngaphi. Siyafuna ukwazi ukuthi i-identity yami vele ngingubani. Siyakudinga khona lokho. Elizwini likaThixo kulapha esithola khona ukuthi singobani. Kuvezwa sobala kilo ilizwi likaThixo. Isizathu lezi inkulumo lezi esengizikhulumile
khonokho ukuthi elizwini likaThixo kuyavezwa ngempenkulu. Elizwini likaThixo kuyasinceda bana sazi bana singobani. Elizwini likaThixo kunenge esikutholayo okusenza singene endleleni eyo. Khonokho sengubalisile kwenza uSathane angafuni ukuthi abantwana bakaThixo babale ilizwi likaThixo. Kwenza uSathane azama ukuvala ukuthi abantwana bakaThixo bangenzi njengomhlabeleli othi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami. Kuyadingakala bathandekayo ukuthi ngabomo sibale iBhayibheli. Kuyadingakala ukuthi ubani lobani ezimulini zonke endaweni zonke kuyadingakala ukuthi ngabomo sibale ilizwi likaThixo. Singalibali nje njengabantu ababala inovel, kodwa sibale ilizwi likaThixo ngomthandazo enhliziyweni, ngoba ilizwi likaThixo lidinga uThixo ukuthi asichasisele lona ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo bathandekayo, umhlabeleli uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami. Nxa umuntu ebala ilizwi likaThixo ulifihla enhliziyweni, kungabe kusitshoni? Umhlabeleli nxa silalele kakuhle kakhulumi ngokubala ilizwi likaThixo ukuze ayefundisa abanye. Umhlabeleli nxa sinanzelela kakhulumi ngokubala ilizwi likaThixo ukuze ayepasa amazamanishini. Umhlabeleli nxa esithi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami, ulithethe ilizwi likaThixo walifaka enhliziyweni yakhe. Ngamanye amazwi, umhlabeleli ilizwi likaThixo ulibalile walizwisisa. Uyalibala ilizwi likaThixo, uyalidependa kilo, weyama kilo ilizwi likaThixo. Okudingakalayo nxa umuntu ezaqualifya, nxa umuntu ezakwenelisa ukuthi atsho bana ilizwi lakho Nkosi ngilifihlile enhliziyweni yami, kudingakala ukuthi umuntu azimisele ukubala ilizwi likaThixo ezibalela yena ngokwakhe. Ngamanye amazwi bathandekayo, singenelisa njengabantwana bakaThixo, abadala labancane, singenelisa, kuyavuma ukuthi lathi sihambe ezinyathelweni zikaMtshumayeli, senelise ukubana sitsho ukuthi ilizwi lakho Nkosi ngilifihlile enhliziyweni yami. Singenelisa kuphela nxa sibala ilizwi likaThixo, sizibalela thina njengamaKristu, njengabantwana bakaThixo. Siyakudinga ukubala ilizwi likaThixo njengamaKristu abangabantwana bakaThixo. Siyakudinga ukuthi silibale ilizwi likaThixo, uziphe ithuba, uziphe isikhathi sokulibala ilizwi likaThixo, ulizwisise, uzizwisise la wena. Ilizwi likaThixo bathandekayo, kakudingakala ukuthi ulibale labanye abantu. Njalo ilizwi likaThixo kakudingakala ukuthi lawe ufune ukubalela ngabanye abantu. Bala ilizwi likaThixo ukuze lawe ngentokozo yonke kube lula kuwe ukuthi uthi wena ilizwi lakho Nkosi ngilifihlile enhliziyweni yami. Vumani ngenze lolu nxuso ngithi mina lamhlanje, chitha isikhathi kuzwa umethi isikhathi esihle lelizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo kalidingi ukuthi silibale by mistake. Ilizwi likaThixo kalidingi ukuthi silibale ngengozi. Njalo ilizwi likaThixo kakudingi ukuthi silibale ukuze kuthiwe silibalile. Kasibaleni ilizwi likaThixo libe yilo esilifihla enhliziyweni zethu. Nxusa ukuba uzitshele ukuba wena, ngizitshele lami ukuba mina, sizitshele sonke ukuthi singeke saphila singela lizwi likaThixo. Kungakhanya sengazathi siyaphila, lanxa umuntu engalibali ilizwi likaThixo, kungakhanya sengazathi uyaphila ngoba senza konke, kodwa eqinisweni lonke umuntu nxa engabali ilizwi likaThixo
ukuxhumana kwakhe loThixo kugcina kungasekho. Zitshele ngoba vele kunjalo. Zitshele ngoba vele liqiniso ukuthi ungeke waphila ungelalizwi likaThixo. Ivesi iyaqhubeka. Ngizayibala yonke. Uthi yena, ilizwi lakho Nkosi, ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami. Abesefaka isizatho sokuthi kungani efihle ilizwi likaThixo enhlizweni yakhe. Uthi yena, ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami. Nansi isizatho. Abesesithi yena, ukuze ngingakoni. Ukuze ngingoni kuwe. Umhlabeleli nxa ekhangele ilizwi likaThixo, ulibona ilizwi likaThixo liyindlela yokuncedisa umuntu ukuthi aphile impilo engelasono ngoba ibala ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo likhona enhlizweni. Umbe ilizwi likaThixo liyabalwa, libalelwa ukuthi lincedise abantu ukuze bangabe besona ukuze bangoni. Vumani ngilethe lokho kulandelayo. Ilizwi liyafihlwa enhlizweni ngenjongo. Uyayibeka sobala umhlabeleli uthi yena, ukuze ngingakoni. Kutshoni? Nxa isithi na ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingoni ngakuwe. Angabe sitshoni? Utshoni umhlabeleli? Elizwini likaThixo bathandekayo, kule formula yokuncedisa umuntu ukuthi angoni. Ngamanye amazwi, nxa ulelizwi likaThixo enhlizweni, ufana lo muntu osandleni sakhe unezihluthulelo zokuvula. Ngamanye amazwi, nxa ulelizwi likaThixo enhlizweni, nxa ulifihlile ilizwi likaThixo, nxa ulibalile wazibalela wena ngabomo ukuthi libe senhlizweni yakho ilizwi likaThixo, liyakuncedisa ilizwi likaThixo ukuba uphile ungamoneli kumbe ungoni kuThixo. Nxa umhlabeleli ekhuluma ngalindlela, nanku esikukhangeleleyo. Sikhangelele ukuba abenze ilizwi likaThixo, abafihle ilizwi likaThixo enhlizweni zabo, kumbe ababala ilizwi likaThixo bangoni. Ikho esikukhangeleleyo. Ngoba uthi yena, ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoni. Yikho kutshoyo umhlabeleli ukuthi ilizwi likaThixo enhlizweni liyancedisa umuntu ophila emhlabeni ukuthi aphile impilo ehlambulukileyo, aphile impilo yokungoni. Kule reality esiphila layo, kumbe ngithi mina kule zinto ezenzakalayo, i-reality esiphila phakathi kwayo, banengi abantu esicabanga ukuba bayabala ilizwi likaThixo. Banengi abantu esibazi kumbe ngithi sikhangelele ukuthi bayalibala ilizwi likaThixo, kodwa ufica ukuthi isono sinamathelana labo. Kambe kulahleka ngaphi? Kuphambaniseka ngaphi? Ngoba iformula umhlabeleli uthi yena, ilizwi lakho Nkosi ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoni. Nangu phela umuntu uyalibala ilizwi likaThixo kodwa aqhubeke esona. Kungabe kuphambaniseka ngaphi? Possibility kumbe ngithi mina okungabe kusenzakala, bangaba banengi abantwana bakaThixo ababala ilizwi likaThixo. Bangaba banengi abanamabhayibhili abawabala kuwona lumhlaba, esigabeni mhlawumbe ophila kiso, ngitsho nasemulini mhlawumbe ophila kiyo. Bangaba banengi ababala ilizwi likaThixo, kumbe banengi ababala ilizwi likaThixo, kodwa isono sikhanye silandelana lapho. Okungabe kusenzakala kungaba yilokho. Liyabalwa ilizwi likaThixo, likhona engqondweni zabantu ilizwi likaThixo, kodwa eqinisweni ilizwi likaThixo kasilisebenzisi. Umhlabeleli nxa esithi yena, ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoni, umhlabelelo ofana nayo kuMahubo 19 verse 105 uthi yena, ilizwi lakho Nkosi liyisibane ezinyaweni zami lokukhanya endleleni yami.
Ngamanye amazwi kumhlabeleli ilizwi likaThixo kalisonto nje kuphela eyokubalwa liphonga ugcina. Ilizwi likaThixo uyalibala alizwisise. Nxa eselizwisisile abe seliphila ngalo, abe selisebenzisa empilweni yakhe. Okungabe kusenzakala okwenza inengi labantu abathi babala ilizwi likaThixo, ufica ukuthi isono sibasale emuva, ufica ukuthi isono kasixekelani labo. Kungenzakala balala ilizwi likaThixo engqondweni zabo, kodwa ilizwi likaThixo lisengqondweni kalikafakwa ku-application, kalikasetshenziswa. Mhlabeleli, nxa isithena ilizwi lakho, ngilifihlile enhliziyweni yami ukuze ngingakoni. Kakhulumi ngokufihla nje, ukhuluma ngokubala ilizwi, silizwisise, sethembe umnikazi welizwi, sifunde kuye. Ngokumethemba kwethu bese sithatha ilizwi lakhe ngoba simethembile, ngoba simzwisisa silokukholwa kuye, sibe sesilisebenzisa. Abathatha ilizwi likaThixo balibale ngokukhuleka. Abathatha ilizwi likaThixo balibale ngokuzimisela. Nxa sebelibalile babe sebephila ngalo. Lanxa belandelwa izilingo, lanxa bengena phakathi kobunzima, bayenelisa abantu abaphile impilo ezonda isono. Sidinga ilizwi likaThixo bathandekayo ezinhliziyweni zethu. Incwadi yabaseRoma ngo-3 verse 23 ithi yona, bonke bonile basilela enkazimulweni kaThixo. Ngamanye amazwi ngiyisoni, ngamanye amazwi uyisoni, ngamanye amazwi sonke siyizoni, itsho njalo iBhayibheli. Kodwa umhlabeleli nxa ekhuluma yena ngapha uthi yena ilizwi likaThixo, singalithatha ilizwi likaThixo sizoni sinjalo, singalithatha ilizwi likaThixo sifake enhliziyweni zethu, sibe sesiphila ngalo, sibe sesilandela iziqondiso lezilayezo zelizwi likaThixo. Lanxa sizoni ngemvelo, sizaba ngabantu abaphila impilo belandela uThixo, bazonde isono. Siphile phakathi komhlaba ogcwele isono, sibe yilabo abazonda isono. Mvuma ngidonsa ingqondo yakho ngiyise encwadini yamaHebheru 4 verse 12. Kangisoze ngiyibale. Thuba lakho elithile bala yona livesi uyizwisise. AmaHebheru 4 verse 12. iBhayibheli lithi yona ilizwi likaThixo lilamandla. Amandla ilizwi likaThixo lona lelo kumele silibale, silifihle enhliziyweni, siphile ngalo, abonakala nxa silisebenzisa izimpilweni zethu. Ulwazi lwelizwi likaThixo divorced from impilo yethu yansuku zonke, ilizwi likaThixo lingeke laba lamandla kithi. Okumele sikwenze bathandekayo, asilandeleni umhlabeleli, kasibe lengqondo kamhlabeleli othi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami ukuze ngingakoni. Waba lelizwi likaThixo walizwisisa, walibala, elibalela isizatho. Kuyadingakala ukuthi wena lami lamhlanje kusiya phambili thatha ilizwi likaThixo. Ungavumi ukuthi ilizwi likaThixo lihlale lifihliwe kumbe lisale lokho lifihliwe kuma bookshelves. Ungavumi ukuba leBhayibheli amanengi angaba ngaki, ungavumi ukuba lelizwi likaThixo kodwa lingela effect empilweni yakho. Thatha ilizwi likaThixo ngokulibala. Thatha ilizwi likaThixo ngokulibala, ngokuthandaza ulibale ilizwi likaThixo, then ulisebenzise empilweni yakho, uzawabona amandla elizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo bathandekayo, funa abana mphinde ivesi yethu. Funa abana mphinde ivesi yethu. Ngibe sensitsho okulutshwana kulandelayo. Uthi yena ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami ukuze ngingoni kuwe. Ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami ukuze ngingoni kuwe. Nanko kumele sikwenze. Kasenzeni ngabomo. Engxenye sengileminyaka eminingi. Engxenye usileminyaka eminingi. Engxenye kulabantu abaningi obaziyo
ababala ilizwi likaThixo engxenye kulabantu abaningi uyababone bephethe ilizwi likaThixo ufica ukuba impilo zabo kaziguqukanga. Yenza ngabomo, kasenze ngabomo kusukela namhlanje kusiya phambili. Kasilithathe ilizwi likaThixo silizwisise, senze njengabantu ababala ama-map. Ungathatha umuntu kulaba abasebenzisa ama-map these days, basebenzisa bathi bona ama-GPS. Umuntu nxa eza kuya elizweni angalaziyo, uyathatha imap, amake ukuthi ulapha yena, uyalaphana, amake lendlela yakhe yonke, abe selandela imap azayefika lapha yakhona. Ngitshilo bana today, ngitshilo bana kulezi insuku abantu sebesebenzisa ama-GPS. Uyakutshela kuyinto kwakhe lokhuyana ukuthi ngisuka la ngifuna endaweni ethile, angangena umgwaqo kuyathula kumtshele ukubana ususe emgwaqweni oyo ngokuthula. Nxa ephuma umgwaqo kuyamtshela ukubana usuphuma endleleni, kumtshele akulandele aze ayefika lapha yakhona. Kambe bathandekayo, singehlile kanjani ukulandela ilizwi likaThixo? Akula GPS engcono ukwedlula ilizwi likaThixo. Akula map engcono ukwedlula ilizwi likaThixo. Kasilandeleni ilizwi likaThixo. Vumani kunxuse njalo. Nxusa wena ngizinxusa lami lamhlanje. Kasikhangeleni ilizwi likaThixo ngendlela echiyeneyo. Okudingakalayo ukuthi sikhangele ilizwi likaThixo ngendlela echiyeneyo. Asilikhangele ilizwi likaThixo sibe lenye attitude ngelizwi likaThixo. Mhlawumbe besile attitude ethile, besikhangela ilizwi likaThixo kade sezwa ngalo, kade safunda ngalo, kade safundiswa ngalo. Nxa sikhangele ilizwi likaThixo, sikhangele impilo zabantu, sibona sengazathi kalilamandla. Ilizwi likaThixo lilamandla. Ngiyakunxusa namhlanje, asikhangele ilizwi likaThixo ngendlela echiyeneyo. Silibale ilizwi likaThixo ngendlela echiyeneyo. Silibale ngokukhuleka. uThixo uza kukhuluma lathi. Siza kumuzwa uThixo ekhuluma lathi. Siza kwenelisa ukusabela kulokho uThixo asinxusela khona. Siza kwenelisa ukuphila impilo ngendlela uThixo afuna abana siphile ngayo. Uvuma ngincedise lapha. Ilizwi likaThixo yi-basic commodity. La nxa singahambi sisiyashopa ilizwi likaThixo, ilizwi likaThixo liqhakathekile, siyalidinga sonke. Akulamule engaphila ibe lentokozo, akulamule engaphila kube mnandi ekhaya ilizwi likaThixo lingabalwanga. Chitha equality time lelizwi likaThixo, uzawubona umahluko empilweni yakho. Chitha isikhathi esiqhakathekileyo lelizwi likaThixo nsuku zonke, zimisele ukufuna ukulalela uThixo ekhuluma. Ungalibali nje ilizwi likaThixo. Nxa ulibala, zitshele engqondweni yakho, zitshele enhlizweni yakho ukuthi ngilalele uThixo ekhuluma. Bala ilizwi likaThixo, ingqondo yakho ibe receptive njengomuntu olalele omunye umuntu ekhuluma. Kuza kukuncedisa, uzakubona umahluko empilweni yakho. Umthandazo wami bathandekayo, kuyikuthi uThixo sengazathi angakhuluma lawe, sengazathi uThixo angakhuluma lami, sengazathi uThixo angakhuluma lathi sonke nxa sibala ilizwi lakhe nsuku zonke zokuphila kwethu. Thi umhlabeleli, ilizwi lakho Nkosi ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoni. Ngiyakunxusa namhlanje, thatha ilizwi likaThixo, tshintsha i-attitude towards ilizwi likaThixo. Ulibale ilizwi likaThixo njengomthombo wokuphila. Uza kubusiseka, uza kwenelisa ukuphila emhlabeni wesono uphilele uThixo. Inkosi kubusise, inkosi kuthungamele ensukwini zonke zokuphila kwakho.